ni byiza kuri hano. Ahari reka mpere kuri iyi. Ni ifoto y'umusore ubona ko akiri muto cyane rwose, guseka byo ubanza ari gake. Yambaye costume nziza cyane y'umukara, ishati y'umweru, afunga na cravate mu nkweto nziza cyane nazo z'umukara, ikikwereka ko ataje mu misa cyangwa se mu nama. Mu matwi ye harimo twumvirizo utu dusanzwe no muri tumenyerewe kubacunga umutekano, ariko kandi w'ibikomerezwa. Nubwo ari ku cyumweru nawe ari mu kazi. Yitwa Suriyetona Ian Kagame Kigenza. Iyi foto yafashwe ubwo yagaragaraga bwa mbere ari mu kazi ko gucunga umutekano mukuru w'igihugu. Nawe no mujepe nyine. Uyu musore w'igikundiro buri gihe uko ifoto ye igiye hagaragara ihererekanwa ku mbuga na za nyirakabuga, akaba wa mugani wa rumaga, abenshi bagaragaza ibyishimo n'ishema batewe no kubona umwana wa gatatu wa Perezida Kagame yambariye urugamba. Bati igihagararo, ubumenyi n'ubushobozi Ian Kagame, umuhungu wa Perezida Paul Kagame, arabifite ngo agirirwe icyizere cyo kuba mu barinda perezida. Aracyari muto cyane pe, kuko aheruka kwinjira mu gisirikare ku itariki ya 4 Ugushyingo 2022, ubwo we na bagenzi be barahiriraga kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. Kubera ubuhanga bwe rero, uyu yashizwe mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu uzwi nka Republican Guard. Aracyari muto ariko kandi afite ibigwi urebye wenda binamuruta. Wari uzi ko se mbere yo kujya mu gisirikare yari yanasoje amasomo muri 2019 mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu muri kaminuza Williams College yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo wanasanga utanazi ko Ian Kagame ari umwe mu bakomando bize mu ishuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst, ishuri ritoza abasirikare bakuru bose bo mu ngabo z'Ubwongereza. Iri shuri na Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yarinyuzemo rwose. Reka uyu musirikare mushya umaze kubikirangirire ikimenya bose mu Rwanda hose no hanze, umusirikare by'umwihariko abakobwa barara barota. Reka tumugaruke mu kiganiro cy'uyu munsi. Twitwa Isanzure. Jackson Semahoro niko nitwa. Ureba aho hasi urebe kuko niba warakanze handitse subscribe, niba utarabikora ubikore. Ian Kagame n'umwe mu bana bane ba nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Jeannette Kagame. N'umwana wa gatatu mu bavukana aribo Cyomoro Ivan Kagame, Ange Ingabire Kagame na Brian Kagame, umuhererezi muri bose. Ian Kagame rero n'umwana wa gatatu ubwakurikirwa n'umwana umwe. Uyu yakuze nk'abandi bana bose, ariga amashuri abanza kugeza no kuyisumbuye we na kaminuza. Yize mu mashuri meza nyine nk'umwana w'umukuru w'igihugu. Kubera ibigwi n'ubuhangage bwase mu bijyanye n'igisirikare, nawe yashatse kugira ikirenge muke. Nyuma yo kwiga amasomo asanzwe yize na yerekeye igisirikare, ayakurikirana umutima ukunze, ari nabyo byaje kuvamo ipeti yahawe rya Suriyetona mu ngabo z'u Rwanda RDF nk'umu ofisiye nyine. Uyu rero mu ngabo z'u Rwanda si umusirikare usanzwe, oya rwose. Ian Kagame afite inshingano zikomeye cyane zo kurinda umukuru w'igihugu ndetse we n'abandi banyacyubahiro bose, kuko ari no mu mutwe w'abitwa Republican Guard, babandi nge nawe dukunze guhamagara abajepe. Ubwo yazaga mu kazi bwa mbere rero igikuba cyaracitse ku mbuga nkoranyambaga. Twabonye amafoto amugaragaza, ndavuga Ian Kagame yambaye imyambaro imukuriye neza, ikote ry'umukara, ishati nziza cyane y'umweru, yanafunze cravate ubona ko aberewe, ndetse rwose yaranambaye n'ibikoresho by'itumanaho. Ari mu basirikare nyine barinze umukuru w'igihugu mu muhango wabaye ubwo abanyamadini n'abanyamatorero bafatanyaga n'abayobozi bakuru mu gusengera igihugu. Afande Ian Kagame rero, uyu nakubwira ko yambaye ipeti rya Suriyetona ku itariki ya 4 ukwezi k'Ugushyingo muri 2022 mu kigo cya gisirikare cya Gako kiri mu karere ka Bugesera. Ariko kandi we yize mu mashuri ya gisirikare akomeye cyane, harimo ishuri rya gisirikare ry'ubwami bw'Ubwongereza The Royal Military Academy Sandhurst, aho yakuye ipeti rya Suriyetona n'ubundi yambitswe kuri uwo munsi. Mbere yo kujya mu gisirikare rero yari yanasoje amasomo muri 2019 mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu muri kaminuza ya Williams College. Ni kaminuza ikomeye iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari indi foto ariko yavugishije benshi, ivugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga, ariyo iyi ngiyi. Na Afande Ian Kagame. Iyi foto yavugishije benshi imugaragaza yambaye umwambaro wa gisirikare madoadoa, umwambaro umwegereye cyane rwose, mbese umufitinga umugane wa za mvugo z'iyi minsi imuri kuri size. Yambaye butini y'umukara ihanaguye neza cyane, ndetse n'ingofero nka Afande nyine watojwe. Yewe yari yanakinze ku maso amataratara y'umukara.
nuko yagaragaye muri stade n'ubundi aho yari yaje kwihera ijisho umukino w'ikipe y'abarinda umukuru w'igihugu Paul Kagame ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu Republican Guard RG. Iyi kipe yari yaje kuyosurana n'ikipe y'abasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare Mechanized Infantry. Byaje kurangira rero ikipe ya Kagame yari yaje no gushyigikira inyagiye 4-1 abasirikare bakoresha ibimodoka bya gisirikare Mechanized Infantry. N'umukino rero wabereye mu Bugesera kuwa mbere tariki ya 23 Mutarama 2023 guhera saa 2 za mu gitondo. Iyani Kagame rero nakubwira ko yinjiye mu ngabo z'u Rwanda nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare muri kaminuza ya gisirikare nk'uko nabigarutseho ya Sandhurst yo mu Bwongereza. Ni kaminuza yubatse ibigwi bikomeye cyane ku isi. Inkuru rero yamenyekanye ubwo uwari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda ni Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse bakanaba n'umujyanama we mu by'umutekano, ubwo yifurizaga ishya n'ihirwe Iyani Kagame wari hafi gusoza amasomo ye muri iryo shuri. Nawe yakoreyemo imyitozo ya gisirikare mu mwaka 1999 kugeza mu mwaka wa 2000. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter rero Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yagize ati reka nifurize ishya n'ihirwe murumuna wanjye Officer Cadet Iyani Kagame uri hafi gusoza buri somo mu masomo agoye atangirwa Sandhurst. Bitandukanye n'abakuru bacu twasanze mu gisirikare ubwo twasozaga amasomo, urungano rwacu rwishimiye kwakira abakiri bato bose. Royal Military Academy Sandhurst ni ishuri ritoza abasirikare bakuru bose bo mu ngabo z'Ubwongereza by'umwihariko ingabo z'ubwami, aho batorezwa bakongererwa ubumenyi mu bya gisirikare cyane cyane mu bijyanye no gufata inshingano zo kuyobora ingabo. Mu gihe cy'amahugurwa ya gisirikare rero atangirwa muri iryo shuri, abategurirwa kuba ba ofisiye bigishwa kuba bagendera ku ntego nyamukuru y'iryo shuri igira iti gukorera igihugu nk'umuyobozi. Ibindi bihugu byohereza abasirikare babyo gutorezwa muri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst kubera ko ari ishuri ryaciye agahigo mu gutanga amasomo y'ubuyobozi mu bya gisirikare ndetse yewe n'intangarugero ku isi hose. Mbere yo kwemererwa kwakirwa muri iryo shuri, Iyani Kagame nk'abandi bose yabanje guhabwa isuzuma ryo kubazwa ryiswe Army Officer Selection Board. Uretse ko umuntu wese wemerewe kubazwa bitamuhesha n'ubundi burenganzira bwo kwinjira mu ngabo z'Ubwongereza. Aya masuzuma rero abera hitwa Westbury hafi ya One Minister, ikigo n'ubundi gishinzwe gutanga amabazwa kikaba gikorana bya hafi na Royal Military Academy mu gutegura uburyo bunoze bwo gutoranya abasirikare bemererwa n'ubundi guhabwa amahugurwa muri iyo kaminuza. Iyani Kagame rero yasoje amasomo yose ya gisirikare mu gihe mu mwaka wa 2019 yari mu banyeshuri 38 basoje amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye n'icungamutungo muri kaminuza yitiriwe Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari urutonde nabashije kubona rwakozwe na Ranka, urutonde rugaragaza abantu bazwi cyane b'ibikomerezwa banyuze muri Royal Military Academy Sandhurst. Ishuri Iyani Kagame yanyuzemo barimo Sir Winston Leonard Spencer Churchill wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu 1940 kugeza mu 1945. Harimo kandi igikomangoma Prince William, umuhungu wa Prince Charles. Muri Mata 2008 William yasoje imyitozo yo gutwara indege mu ishuri rya Royal Air Force College Cranwell. Prince Harry murumuna wa Prince William nawe yanyuze muri iri shuri rya Royal Military Academy asohokamo afite peti rya Lieutenant nk'irya Iyani Kagame. Iri shuri ryananyuzemo kandi Muammar Abu Minyari al-Gaddafi wabaye perezida wa Libya, wanabaye kandi umwe mu bazwi cyane bahirimbaniye ukwigira ku mugabane wa Afrika n'abandi benshi cyane ntarondora, ukaza ukagera kuri Iyani Kagame umuhungu wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Nibyo navuga, twitwa Isanzure, wakoze cyane gukunda ibiganiro byacu n'ibindi byose uzabyumvira ahangaha. Jackson Semahoro niko nitwa.